Sa nama su Ana Viktorija i trener Dragan Crnov. Ana, prije svega čestitam ti, europska prvakinja. Kako je opisala današnji dan? Stvarno čudesno, zato što stvarno sam zadovoljna sa svojim borbama, dala sam sve od sebe i stvarno sam zadovoljna rezultatom, ne znam šta bi rekla. Koja su bila očekivanja prije nego što si došla ovdje? Moglo je biti i sve ili ništa. Mogla sam izgubiti odmah prvu borbu, mogla sam dobiti sve borbe i drago mi je da je ispalo ovo drugo i stvarno sam zadovoljna. Najbolja borba danas, koju bi izdvojila? Stvarno ne znam, zadovoljna sam sa svima jako i stvarno ne znam. Dragane, evo ga, prva medalja na europskom prvenstvu i odmah zlato, jel može bolje? Pa, mislim da ne može bolje. Stvarno sam prezadovoljan danas sa borbama. Teško smo se spremali i dosta dugo smo ovo planirali i stvarno predivan osjećaj. Vidio sam, nakon što se Ana plasirala u finale, prekrio si lice, šta je u tom trenutku prošlo kroz glavu? Ogromne emocije, mislim stvarno dosta teških trenutaka i lijepih je bilo i ovo je stvarno jedan predivan osjećaj i svi ljudi koji su uz nas od judo kluba Solin i njezinih roditelja koji su velika potpora i naravno Hrvatskog judo saveza koji nas prati na sve moguće načine, stvarno svima smo bili dužni da vratimo ovo jedno zlato.